tum video content a chuanin Android phone pahnih brand hrang si Redmi le Vivo te khai khin na compare na kan lo nei dawn ani a phone model specific lampang ni loin a brand tlangpui compare na kan lo nei dawn ani minol puina phone kan lei dawn hianin kan in zo thin camera tha em tiang chi te le a battery tha em tiang chi te a brand compare na kan lo nei dawn ani ama sa in camera tang hian bul han tanila Redmi hi rear camera video 4K achaka night mode tha a tichuan Vivo ve thung hi selfie portrait beauty mode achaka influencer tan athari tichuanin display a hankal le taila Redmi hi a brightness asanga outdoor a enanuama a fia thani outdoor han ti chuanin pon ni enga te han khoila a screen kha enanuama ni Redmi hi tichuanin Vivo ve thung hi color moya mold quality tha a tichuan bazil tlem han ti chuanin phone screen kanana atlang dum kual akha atlem ti na ni a screen akha alang full tha ti na ni chu Vivo chu tichuanin battery and charging han kal le taila Redmi hi a charging speed achak tha a tichuanin Vivo ve thung hi battery life a rei dewa tin optimize tha a battery Redmi ain Vivo battery hi a low har deuh ti na ni chu amai ro chu Redmi ve thung chu a charging kha achak thung ani chu atlang puin tichuanin smoothness and performance han en le taida Redmi hi gaming multitasking a achak tha a professor sanga tin Vivo hi UI asmuta lekatlema apps hon le lu kha anuamani asmutani Vivo chu apps han khoya alu le achuaka anuamani tichuan settings lama han lu chho leila Redmi hi a feature satama ma se etle bloatware aom thungani bloatware han ti chuanin kan man tang kai lem lo company application nang chi kha tiang kha Redmi a chuanin anda sa atam tlang puini ka tiang chi kha tichuanin Vivo ave thung chuanin a setting a simple a clean a olsama no pangtan le kumupalam tan pon Vivo setting si khoyanuama a olsam zo kani tichuanin build quality body anti-maila emi housing hi Redmi hi a body hi atlawa han thlopal pon drop te sa po hianin sokaproof ani Redmi hi han thlopal deubol po hianin a engamoni laite han to fu te ni lo chuanin a body hrim a hianin sokaproof a tichuanin Vivo hi a body hi a housing hi a name dewa amai ro chu a design hemi a body shape a body design hi amoi Vivo chu ve thungana tichuanin audio speaker han kal leila Redmi hi atlang puin dual speaker tamzoka a ring tra a volume a sound a ring tra tichuanin Vivo ve thung hi a sound quality a clear ma se mono speaker atamzoka ni mono speaker tichuanin a speaker double low a speaker pakhat mang ka atam tlang puini Vivo a chuan tichuanin security and fingerprint a hianin han lut leila Redmi hi side fingerprint atam zoka Vivo ve thung hi in display fingerprint atam ve thunga tichuanin after sale service kan kal lenga Redmi hi service center tama tin apat awol samani Redmi hi tichuanin Vivo hi customer care tra
ngai ven a hlo boka Vivo hi ti chuanin price and value hian kanon en lenga Redmi hi aman a hian aspect asang thungani aman hi atloma aman tlom ain atra ti na ni chu Redmi chu mo a phone kha ti chuanin Vivo ve thung hi aman hi asang de tlangpuya amai ro chu a phone a design le camera a thatlangpuya aman to de ang bukin a phone kha atra ti na ni kati zong kha ne ya a brand tlangpui compare na tuntum video content kan han siam chu phone hi kan budget a zir hianin leithiam ve hi nga ya kai chuanin a that na le that lo na hi 50-50 ain zat veling ka hria hai hi chu mi malina ma ni budget mila kan du zong le khoi nuam kan ti zok ang chi ka lei mai hi thra ka tia kami mal ngai da na chuan Android phone trim mi chu a thatlang puin ka hria kai chuan